going to Green Mountain. See you, Green Mountain. May malakay sa City Gate. Highway o tricycle pa doon sa bukid. Alright. Abot namin sa entrance. Abot namin. I don't know what to expect. It's my first time nga musaka og bukid diri sa Davao. I don't know what to expect. Grabe kalapok. Kay uwan kay gabi eh. The last time I climbed a mountain is I think 6 or 5 years ago. That was when I was in Cebu. Alright, here we go. Let's see na lang. Pataas. I wanna look deep inside what's behind your vacant eyes. Your vacant eyes. You want me, but there's too much danger. When you fall in love, it's innocent. I don't know if you can win. Can you give in? Grabe siya kalapok kay uwan gabi eh. Actually, napoy na naka sa taas oh. Where, kuya? Yun oh. Utik! Hi Jessa, how's your shoes? Your vacant eyes.
Wala, natawa ka. Struggle is real. The struggle is real. Ay, kabayo. Sa blockhead. Ngat kat Miss Blockhead. Ha? Dalaan? Sakit na ng legs ko. Bukat manggod ang sapatos. Bukat ang sapatos. Dali lang, guro ko. Tayo sa Kalabaw, wala sa city. Alright. Okay, go girls. This portion is brought to you by Enervon. Yawa, nag-boots na ka. Dili na lang yung picture before. Almost 10 minutes naming naglakaw. Lisod lang kay lapok manggod. Bugat sa sapatos. Akong singot. Tulo na. Feels good. Sington sa sayo sa buntag. Alright. Ay, dali ko naglas. Dala ko pala. Lagi ko ito na bag. Pag-hiking nga niya nga tayo. Wala ako cuties. Lapok na. Yawa. Pero okay ra, murag nibalik ko sa akong childhood. Kana magsakay gani kag kabaw. Ngayon ani kalapok, nga mahulog mo. Ilan nga si Zail nga taga Bukid pod. Bukid pod yung Zail no. Tas kay hangin si Zail ug ngin ani da. Alang alam na may tunaag kabaw to oh. Ala. Dili ay wala kay nagsama og tahi. Asa ta kadalan? Buntag dati. Kakabisan yung lugar. Ha? Ano ka te? Ay layo pa. Baligid na lang ko. First stop sa amin. Yeah, mini stop lang niya. Mini stop kapoy kayo. Oh, taong kisa na bilin. Pina ko. Ako maestra. Uy. Kasi niyo gitrapo. Wala, saban niya mo ana. Ara utro awo. Ano po? Shit, magmaestra ko na tapos sa bukid ko yasan niya. Yan to rin. Order na lang. Ayaw, isaba iya kay ma-excite sila. Ay, gato. Uy. Kahit na nahihirapan, kahit na wala. Sugod mga kapatid.
when you think that you lost. Oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, let us feeling. We're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. Yun si ate sa ubos kay Until we reach it, 202 steps dali. we rise up from And and claim our 45-degree ang slope niya. Awa. Awa sa ubos. Oh, ibutan na lang kung tunay kimangunat ko, putar. Survivor Philippines was brought to you by 7-Eleven. Nature's for the cellophane for our shoes. Gatorade for the energy. This portion is brought to you by Alaksan. If others can do, why can't we? I believe in saying that. Why can't we? And I. We rise up from the dust and claim our throne. Nangutag. After 45 minutes na walk, ano may dere. Yeah. Sa'yo masulti na to, Zahil. Worth it. Pwede namin mag-ano dali. Charot. Kuya, daw. Carbs, sa'yo masulti na to, Carbs. Tagamay, no? Kuya Haggard, kayo kayo. Erase, guys. Sige, kira. Fight pagod. Worth it. Kamatay yun. Kamatay na expression ba? Wow. Amazing.
without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. What are you doing here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. What are you doing here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. Hello guys! Mamayat lang dito, gwapa lang dito yun. Si Kuya mo. Hi teacher, nagpakyat ako teacher. Anong sinasabi ni Zion? Anong sinasabi mo, Zion? You know, this the liars to fake. Shit. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. What are you doing here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. What are you doing here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. What are you doing here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. You go and camp without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begging me to come out with you. Feel like crazy, done and lazy about you. Makes me check out the Sorry mama. Nahinirata kay. Bahala gina sa kanunay. Pictures ako kasi. Ila ako'y nakalutag. Wa gid kasayog talag yun. Mamaya ko ito. Gwapa ko sila. Gwapa man gani nga tamsi samot nagupayat. Dahil ako ya. Yo. Uli, dami. Yan lang yung payo. Gamay na lang. Antos na lang day, antos. Yan sa dulo, miss. Yan lang. Pa, uli, dami. Konti na lang. Yan lang sa mismo. Go, go, go. Oh, na-shoot na ako. Atangan, be. Uy. Wait lang, ma'am. Paano mga short na? Shit. Sige, hapit na. Sayang ang 40. Si. Opo, dito na kasing kwento. Oh my God.
Go, go. Lapit na. Taas na. Dito. Lapit na dyan niya. Lapit na dyan mo kami. Nene lang. Koy, salamat kayo ko ha. Oh, Sa sige, inyong sige. serbisyo. Salamat. Salamat, boss. Stop. Yes! Sorry, bugat. Sorry, mga sexy! Sorry! Tingalan, puta uyog ka ayong. Ay, tawag sa front. Sorry, mga sexy ha. Sorry, ka ayo. Kasi 20 kilos, mga nang gulit. Ay, Jay. Wala, may James, saan na kami? Kamusta ito experience, ma'am? Amazing. Really? Amazing. How amazing is that, ma'am? Guys, ato mo dito. Worth it ka. Iwang sapatos nga. My God. Suggest? Worth it? Ulit, May. Bye! Worth it among experience. Kahit na medyo maputik, pero enjoy. Hindi medyo maputik. Ay, maputik pala talaga, sorry. Uwian na. Kami sobrang. Kasi ito ako. Wala ko kasi yung gift. Charot. Charot. Mostly sa mga nisaka diri kay na-partner. Sana all na-partner. Makaibog lang. Buko tag 25 lang. Hi! Ngayon kakain kami ng ginataan. Excuse me, ma'am. Magbuko mo, ma'am. Yes, ma'am. Magbubuko ko. Ilabok, may one. Salang, ma'am. Dili ko, dili ko. 1, 2. Isa po sa akin. 3. Ikaw, magbuko ka, ma'am. Baka di ko ba ubos? Ayaw. May faces so may ano na pula-pula. Masang fry. Wang, sa'yo yung isa, Wang. Ay, ano? Dahil siya lang, Mika. Dahil mo buwak. Dahil mabuwak din, Azal. Mabitis. Labay, kasi mo tanan mo. Kalma, ha? Kalma. Kalma lang dyan ka din, ha? Siguro sa kuya. O, aray mo, side on. Ha? Hi. Hello, guys. Nami dari nag-stop over. Yes, and we're having some snacks. Green Mountain. Masarap yung ginataan ni ate. Sarap, pati yung buko. Sarap yung binignit. Binignit sa inyong buko. Sa Bisaya, binignit. Sa Ilonggo is lugaw. Sa Visayas binignit. Ano naging lugaw, tay? Basta lugaw na sa mo. Ha? Di ba yung lugaw bigas? Hindi, konti sa mo kaldo. Kaldo? Tapos kaldo? Baka lang naman. Kami sa taas, so kaon mi og butong refreshment. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo, me? Luya kayo, unya. Lami, Kuya Wang. How does it taste? Okay kayo. Okay kayo. Uy! Yari sa'yo. Wala, masyadong mainit to. Tara na, guys. Okay na kayo, guys. Murag kaulan nun. Salamat sa inyo, te. Salamat kayo. Balik-balik ko diri. Salamat, te. Sige, salamat po. Nagbalik kami. Bye-bye.
Kapit na may maabot sa ubos. Doon na lang. Sayon ra ang panaog. Actually, struggle lang yun ang papasaka. Labi na gaina kay ulan gabi so lapok kayo pagsaka na mo. Karon kay baba may mga almost quarter to 10 na. Medyo nainitan na ang daan. So di na kay siya inana ka lapok. So smooth na lang among pagnaog. There. We did it. We climbed the green mountain. Alright. Doong mi sa Barangay Hall. Gi-suggest mi nga adto dami dito manghugas. Okay, why hugasan na dito? Grabe kalapok among mga tiil. Ano padung may karon sa Barangay Hall. Ay, nami karon sa hugasan ng tiil kay hugo kayo mga tiil. Yeah, la Carmela. It's been a while. It's been 5 or 6 years ago. Isa ako sa bukid. And kadtong isa ako kay flat 1 pa ko. Pero karon sa ako balik walking zero na. Pero worth it gyapon. Di ba, Jenks? Yes, kuya. Worth it Worth it yung 40 pesos namin. Alright. Enjoy. Tawa mong tiil. Kumusta ito experience, Han? Okay lang kuya, wow. Nakakapagod. Worth it. Kumusta ito experience, te? Oh, ang ganda. Promise. You have to try. Alright. Kumusta ito experience doon? Okay lang. Okay kayo. Okay kayo. Okay. Oh, guard kayo kuya. Wow. Jess, kumusta itong experience, Jess? Very gay. Hi, Zal. Kumusta ito experience, Zal? So good. Yes. You should try it. Sarap. Ayos kayo. Alright. Sum up among overall experience. Kapoy, pero worth it. You should try it.